El estivado è gestato interregional de tutte le culture lusitane che si intorno a Augan e a Bairou, a Sebazac, de 24 a 26 de juillet. Danzo, concerts, cundes, teatre, care trobam tots els ingredients que han el escaduto del estivado des puix 1999. Era programació que sort de parèixer. Florent Mercadier, Zino, Mans de Brech, Guillaume Lopez Trio, Papagahus, Arredal i quantes audes que descobrirat sus estivado.eu. Che combinava a sostenere l'associazione portato des puix 2 anni per l'iniziativo ciutadano e l'equipo de benevolos heromotivats che han tot il reito del nostre sostien. Era adesiu all'associazione costa passo che 10 euros, arabet, quando averete diners drinazets da troveras pas trop ca per contribuire a quero vero avventura umano. En esperando el estivado a Sebazac che sarà il serrato de concert 16 de mai aperado en esperando l'estivado. E gruppe Bascu Gascun e Limberri che animerà il serrato en Tabaglia sulla Bangus de la Hest.